Siri Kumbalai Pungut ki Brio jong ke Shnong nong ladau ke Badan Hariboy District kila Kempang nagadau jong ke jing Subayo bi nakabam hadin bakila debam ya ke jing bam hayeng ya Brio sha Assam ha kendai terik mentah ubnai. Kat kum ke kubor la yato bakini ki Brio kila bam ya ke jing ta do kha henrei tang ha ke sngi ke babot kila sedang ban pre bat penhiar bat lahap ban penkit no ya ki sha CHC ke Badan ha patar khma. I Dr. El Gashnya, ibadai medical officer ke CHC Patar Khma, ila itu bagi ni kilai pungut ki Brio kila yo jing sumar ha kate ke Jaka. Ha ka bedai bat kini ke jing Jaka kenhon naka office jong ketenat District Medical and Health Officer Riboy District kila poe kate ke Jaka sumar naga bentaban le tes. Dr. Gashnya ila ong ru bagi ni kinong pang ki bela yo jing sumar kila kambiang bat don na pring jong ki bela yo ban let pa ye. Dan yang jangiro gilawan lam dipoi hamni kumba khatwi steng khatar guna kunta dan dangila lak bagi di kibrio long kiadan kata kajing pri bapenhiar bakajing sukpo dangila keli nak gadau ba kilong kunta teki ai ni ki history bagi ong ba haga khandai tarik kunta bakile chapo Assam kadan kajing yak brio stai Assam kili yin yak brio pada kia bam cimbam hangta nda kilawan pai siyen kisah yo ta ka pri penhiar ban nang ni na po hostel jangi ngila persang ban ai ki gajing sumar ban ka bas ni ai mu yo ublei ba hadu mentam padan mano gajing jia ka basosi bat barok kinopang kila klan Kajing lang jing man hakithan kap